Dan specijalnog odreda Policije Republike Srpske, a danas predsjednik izvršnog odbora Udruženja Čast otadžbine. Pomaže Bog. Bog ti pomože. Kao rab Božji počesto imam dileme. Tako dolazeći kao mesto imao sam dilemu da li treba ovo što da govorimo. Ko od nas ima pravo da govori anđelima koji su našli svoje mjesto u Carsku nebesku? Nasuprot tome, ako govorimo, onda činimo front protiv onih koji su protiv nebeske Srbije, protiv prošlosti, protiv naše slavne istorije, a to se tobože ne sme. Zato danas ipak govorimo i zato ćemo govoriti sve onda dok nešto ne promijenimo. Neverovatna je lakoća kojim se ovih dana u Srbiji zločinačko NATO bombardovanje ove zemlje i njenog naroda pokušava zamaskirati. Još je nevjerojatnija lakoća kojom tu suludu situaciju prihvatamo, lakše no ikada ranije. Kako uspijevamo da ćutimo, računamo, da preračunavamo, da nas ne košta ako progovorimo i suprotstavimo se. Pravoslavna gospodo, ko ima taj luksuz da krvnike stavlja u kontekst prijatelja? Ti zlikovci pokušavaju da nas projektuju u ravan koja bi za rezultat imala vrijednost jednak nuli. Zašto to rade? Samo iz jednog razloga, jer su nam namijenili sudbinu u kojoj treba da nestanemo. A da bi nestali, moraju ponovo da nas ubijaju. Nas, naše očeve, naše majke i našu djecu. Da li ste čuli da se neko izvinio za Milicu u Republici Srbiji ili za Slađanu u Republici Srpskoj? Naravno da niste. Jer u opšte prihvaćenom ćutanju i opšte prihvaćenom kvalifikovanju krivica srpsku decu je dozvoljeno ubijati. Jer u njihovim planovima naša budućnost je također jednaka nuli. Stoga mi danas, uz pomoć Boga, počinjemo jednu molitvu nebojskoj Milici, da niko i nikada ne sme da zaboravi ko su i kakvi su zlikovci sijali smrt te 99. godine. I uz molbu tom anđelu da zaštiti sve Milice, sadašnje i buduće na srpskoj zemlji koja je naša otadžbina. A vama svima koji ste danas došli ovdje, hvala. Jeste dio te molitve. Hvala što ćete sa ovoga mjesta poneti jasnu poruku da od časne otadžbine nema ništa svetije. Hvala vam. Hvala. A sada će vam se obratiti potpredsjednik